Tunatamkaribisha kwa wingi. Watu wasake sana na vigelegele. Shukuru viongozi ambao walitutia moyo na kusema ya kwamba tufike hapa. Kwa kweli mambo siko shwari. Mambo siko bien. Iko bien. Mulifurahi kuona serikali Sana tu. Kwa hiyo mbele ya mie kutoa hotuba yangu nitawapresente watu ambao wamekuja na nishindikiza, ambao nashukuru kwa disponibilite yao ili kutumikia raia na kutumikia jimbo na nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Wa kwanza ambaye nitaomba mumpigie mikono kabisa ni Komanda Region. Anakuwa mtoto wetu wa huku, anapigana na iko pamoja na sisi. Makofi sana, makofi sana. Upige mikono. Piga mikono kwa Komanda Region. Jina yake Fabien Dunia. Jina yake Fabien Dunia. Iko bien na wazalendo, iko bien na raia, na alikuwa hapa jana. Mumpigie tena mikono. Piga tena mikono kwake. Asante sana kamanda, Mungu akubariki. Uendelee kutumikia nchi yako kila siku na kila saa. Nilikuja pia na wamambre wengine wa komite provinciale ya securite. Tunakuwa naye na mkuu wa la polisi ambaye anawakilisha mkuu wa la polisi jimboni. Tayari hapa mtakuwa na haja ya kuwa na polisi, haiko hivyo? Anaweza kusimama wapepeye na yeye. Shangwe na vigelegele. Watu wasange shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele jameni. Tunakuwa pia na kiongozi wa DGM. DGM yani mwenye anaangalia uhamiaji, angalia justice, yani sheria.
anakuwa waziri wa sheria. Mulikuwa hapa katika hali ya magumu yenye hamkupenda, wakuwatukana waliwatukana, wakuwazomea waliwazomea, lakini mulikuwa mukilia usiku na mchana, nani wetu atakuja kutugombola? Iko hivyo, nani wetu atakuja kutukombola? Mulisema si hatuna pa kukimbilia. Wengine walienda Burundi, wengine walienda Tanzania, wengine walifariki, mkasema hamuna nafasi ya kwenda. Ndio maana liwali wa jimbo na rais alisema ya kwamba kwa vyovyote vile gavana makamu na gavana kwa muda usichunge, usilale, uende kuwapatia pole kwa niaba ya serikali watoto wa Sange. Jameni, mnapokea pole? Mikono yulu. Shangwe na vigelegele kwa gavana. Hiyo pole munaistahili, na kutokana na hiyo pole ndo maana tumekuja kuwaletea message ya cohesion, ya umoja. Tumekuja kuambia kwamba rais wa nchi Felix Tshisekedi Chilombo na gavana hawataki kusikia kwamba hapa banakamata mutu aseme juu alitumika na M23 bamuue. Apendi mambo ya reglement de compte, iko hivyo. Yani hatutaki kusikia aseme jeshi polisi inaanza funga watu juu ya masura yao, aseme wewe ulikuwa natembea nao, aseme wewe ulikuwa nakula nao. Habari tunawaletea na ujumbe ni ya amani, usalama na umoja kati ya makabila yote. Mwenye anataka kujenga akuyaki na vitu vya kulipisha watu, haiko hivyo. Kama kuko watu wenye waliingia wakadanganyika, rais amesema tuwahurumie kwa sababu ni Wakongomani, haiko hivyo. Watu wote wajiunge na serikali, watu wote wajiunge na jeshi letu la Kongo, na tusahau yaliyopita, tuanze ya mapya na tuendelee mbele, haiko hivyo. Watoto wa Sange, mnapenda maendeleo, kulikuwa maproje mingi ambayo ilisimama, ambayo ingipashwa anza hapa Sange. Kulikuwa proje na wasumisionero walikwisha pata meme mafranga, naweza mnazijua, lakini vilikuwa nashindikana kwa sababu hawawezi kutekeleza kitu kyokyote pale ambapo kunakuwa aggressor, pale ambapo kunakuwa M23. Haiko hivyo. Neno ya pili ndio ya kumalizia, juu nilisema sitawachokesha hapa. Munaweza kujiuliza ilikuwa namna gani leo tunafika Sange, serikali yote iko hapa, viongozi wote iko hapa, na akukulia risase wale watu gisi walivyokuja wakajipiga kukifua, wakajipiga kwenye mabega, na njo gisi walitoka savu panya wewe kwenda na kimbia. Shangwe na vigelegele. Ni haki yetu kujua nini kilipitika, iko hivyo. Haiko mambo ya ndoto. Watu wengine hivi sawa wataona gavana iko Sange, ndio wataaminia, watu wengine walikuwa waaminie.
nitawaibia siri. Watoto wa Sange, niseme nisiseme? Okay, nitasema. Siri ni moja. Siri ni moja na iko ya kutafuta. Na kama naisema hapa ni juu mjue watoto wa Sange, na kupitia mweye watoto wote wa tarafa ya Uvira, juu hapa tunakuwa kusheflia ya territoire, na kupitia mweye province muzima ya Sud Kivu. Siri moja ni kwamba watu wa moja walikalia siku zilizopita na miezi wakiwa na mlaumu Rais Felix Tshisekedi Chilombo. Walikuwa nasema aseme rais wenu iko na ikalia kutembea tembea, iko na ikalia maavyo, iko na ikalia kusafiri, wengine wakisema eti alikuwa na gaspie franga za serikali. Wale watu wa nia mbaya wenye walikuwa watupendi, walikuwa wajue kitu ambacho rais alikuwa nakifanya. Iko hivyo. Kama kwa kunyumba kuko njala, kama kwako kunyumba watoto wanagonjwa, bibi na bwana wanafanyaka nini? Abende kushamba, abende kushamba, banaenda kushamba kutafuta mazao bauzishe, kusudi bakiwa wapatie watoto chakula, na kusudi wauzishe walipie wengine madawa kwa hospitali. Haiko hivyo. Na ndivyo rais alikuwa anafanya. Alierite nchi ambayo ilikuwa na magumu, alierite nchi ambayo anakuta wale ambao walitoka madarakani kupitia uchaguzi, kumbi huku walikuwa wako na nia ya kusema wanyanganye tena ile madaraka. Haiko hivyo. Walafi hawariziki. Haiko hivyo. Mama anasema baada ya wao kufanya miaka 18 na ingine 12 na zaidi, hawakurizika, wakarudilia kule kwao kwenye walienda kuanzia shina ya madaraka yao, si Rwanda. Wakaenda kulomba tena aseme wanapenda wachukue madaraka yao, na hapo walianza kumpiganisha Rais Felix Tshisekedi. Walipima makudeta, walipima sumu, walipima mpaka wakakamata bunduki na wakaenda kuleta Rwanda eti ihukumu nchi ya Kongo. Jamani, mnaweza itika? Huyo rais wa hivyo anaweza kuwa na lala? Anaweza kuwa na lala? Mwenye anajua watoto yake biko nataka kuwaua. Na njo kiini nilitaka kubambia kwamba zile safari ambao wamoja walikuwa wako na kritike, watu wa nia mbaya, watu wa kufanana na wale maadui zetu, hawakujua kama ni zile mavoyage njo zitaleta matunda. Haiko hivyo jamani. Mavoyage ya President de la Republique leo imeleta matunda. Kwa wale wengine ambao walikuwa na dute, wale walikuwa na juta, majuzi tu, hayapita miezi mingi, mwezi wa kwanza tuliona hawa warugaruga Wanyarwanda pamoja na wa M23 wao wenyewe walitoka Uvira, tukawaambia mutoke murudie kule Rwanda ambapo mulitoka. Hawakupenda, wakasema wanakuja kubakia Sange. Haiko hivyo. Watoto wa Sange wakajuliza mbona sie ndio wanatuachilia? Haiko hivyo. Sie ndio wanatuachilia, kwa nini wakia kubaki hapa? Hamukujua ya kwamba rais ambaye munaye ni rais mzuri na mwenye anapenda Wakongomani, na kupitia ile mavoyage leo tunaona ishara ya diplomasia. Kumbi diplomasia inamalizaka vita. Ni kweli, ni bongo?
kumbi bike inamalizaka vita. Haiko hivyo. Mtu asikie kubadanganya ase mie mzalendo ndio nifanya hivi, mie nilifanya hivi. Nanga mtama. Hakuna hiyo. Haiko hivyo. Muliwaona mwe wenyewe gisi walitoka mchana na usiku saa vile bumapanya na wakaenda. Haiko hivyo. Ni victoire ya diplomasi. Rais Felix Tshisekedi kutembea yake ilileta matunda, na ile matunda ambayo tuko naanza kuipata sisi watoto wa Sud Kivu, hasa hapa Uvira. Ninaweza kukuambia kwamba ukiangalia hizi province zetu ni province za este ya sisi wasema Kiswahili. Haiko hivyo. Lakini rais mwenyewe Felix Tshisekedi ni mtu wa Kasai, wa kusantre ya pei. Tulihukumiwa na ndugu zetu wa Swahili hawakuleta ni maendeleo ni amani. Ni kweli ni bongo? Na ni wao wamoja kati wao jo walienda kutuletea Rwanda kusudi tena ituvamie. Ametupigania, na hiyo kutupigania leo Sange na tarafa yote ya Uvira imekombolewa. Jameni, mupiga mikono. Watoto wa Sange mupiga mikono. Mikono sana. Tarafa lote la Uvira limekombolewa kupitia Bike. Haiko hivyo. Sasa kama tarafa imekombolewa, tunawaomba muishi kwa amani. Kunakuwa makabila mingi huku kwetu na humu mplen. Kunakuwa kabila mbalimbali nyingi. Sitoweza kuzitaja huwa mtu juu ya kabila yake. Haiko hivyo. Hatutaki kusikia ya kwamba makabila zimoja zinajikuta ya kwamba wengine Warundi. Haiko hivyo jameni. Tunawalomba tuishi kwa amani na upendo. Hiyo ndio message ya liwali wa jimbo, hiyo ndio message ya Rais Felix Tshisekedi ambaye alimaliza vita kwa Bike. Mumpigie tena mikono. Makofi sana kwake. Anakuwa anaitwa mutaona polisi nawe takuja kuingia juu ya kutia usalama, na mutaona de cité na chef de cité adjoint. Nafikiria mutatumika nao bega kwa bega. Haiko hivyo. Kwa sababu mulikuwa nalilia serikali ya mheshimiwa Fashi Beto ike kuwagombola. Jameni, haikuwagombola. Haikuwagombola. Imetukomboa. Na njoo hawa watakuwa na nyinyi siku zote, na wataanza rudia progressivement ili wakae na raia. Rais amesema hatuwezi kuacha raia yetu yo yenyewe. Haiko hivyo. Basi watoto wa Sange mnaweza mkaketi. Nashukuru. Watoto wa Sange, kama vile nilisema mbele, sita wachocha zaidi sana, na ningependa kuambia kwamba serikali ya jimbo kwa kupitia kufika kwangu hapa tutapana ripoti Kinshasa ili ministeri na serikali kuu ambayo inahusika na mambo ya kibinadamu na utu na affaires social waangalie namna gani watawasaidia kwa pato zenu ili angalau mpate misaada ya chakula. Haiko hivyo. Tulikia na waziri ambaye vita inaanza enda naisha, na Bukavu tutafika, na Goma tutafika, na huku tuanze sasa ujenzi wa mkoa wote wa Sud Kivu, ujenzi wa province yetu ya Sud Kivu na nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo namalizia, nimesema mengi, sitawachosha.